Ngicela sihlanganyele ke encwadini yaPetro ekuqala sahluko 1 verse 9. Petro ekuqala sahluko 1 verse number 9. Ngoba nemukele kusinziswa kwemiphefumulo yenu okungumphumela wokukholwa kwenu. Nemukele kusinziswa kwemphefumulo, receiving the end of your faith. Receiving the end of your faith. Lisho njalo esiNgisini. Receiving the end of your faith. Mangithi receive kumele kube khona lokuphatha komos. Yes. Ngobe nemukela kusinziswa kwemiphefumulo yenu. Nieva ukuthi it's not past but it's now. Receiving. Useva live la nkulunkulu. It's a time of receiving. Yeah. Akusisikhathi nje sekuthi hayi umukele ma notes nema verse alamuhla, but you are receiving. Your faith kukholwa kwakho kuyachukuludwa kuze utophatha umphumela wakho. Oh, hallelujah to his name. Salvation of your souls. Ngeke sithathe kangako sibheke ngalapho ngale kwaloko. Salvation of our souls kwehlukile from salvation of our spirit. Masiphendvuka sitinikela, it is the salvation of our spirit. But ngeliciniso lesilitholako lisinika umcabango, it is the salvation of our soul. Because ngoba umphefumulo wethu unemicabango yethu, unemizwa yethu, unenzando yethu. Lokhu ngulesikwemukelayo ukuthi sisinze nasemicabangweni yethu. Ngoba sasinza ngekuguculwa kwesimo sengqondo yethu. Sibese siba ku position yekwati lokuyinzando yaNkulunkulu. Lokuyinzando yaNkulunkulu. Ekuseni kube nalelivi lapha yakhumbula David emabhekana naGoliath. Niyakhumbula abamembathisi bathi bhekana naloku wembethe nakho. Wenda njani David? Wakhona kukukhumula. Yekela kwembathe majazi abantu. Atakugile endleleni. Lamanye siwenbatha emphefumulweni wethu ngemicabango yethu. Lamanye ngemizwa yethu. Nabani Josefa ngiyakholwa wavumela uNkulunkulu kube nguye kuphela lohumusha liphupho lakhe. Bani nemona ngeliphupho lakho ngetinto lonato ekukholweni lotikholwe lapho. Bani nemona ungahambe utifafata lapha senguwe sowutshele loya batakwethwesa. Bakwethwese bakutshele ukuthi uyabona lo lobhekene nakho kufuna nali lijazi nali. Uyawubanga emabhadubhadu nawe uyawugcina usangene kusike papa senginatha kuphi ekuseni. Usuku uthathe lokwasebusuku kunathe emini kube mnyama khwishi. Bantu bayethwalisana emajazi kani naye Sawula lelijazi wehlulwa uGoliath lembethe. Batakwethwesa. Bakwethwese lokulaba ngakunathi bona. Bathi natha. Uyawe bathe kuyababa. Athi akusebenza kona ke angiza kwakwati yena. Bayembathisana boSawula. Ungahambi kukholwa kwakho
lona liphupho ngakho, the things you are receiving because of your faith, uhambe ukutshela nanoma ngibani. Be jealous, banemona. Na Maria wenela kukuthola umlayeto lovele ezulwini wacalata ukuthi ngibani lengamtshela la, wacanca indzaba. Hallelujah. Wathi angihambe ngiyofuna umuntu. Akekho la. But ngiyamata umuntu lo nenhlitiyo yasimakazi. Kwendekani machamuka? Akasho ngokuthi ngebelele sowudethwele. Wathi machamuka kwentiwa yini? Uthi mawuchamuka wena qhume itinvo lakini. Wathi angiboni isidzandzane lese siwile, but I see a lady lobusiswe ngemazulu. Banemona ukuthi uhamba ukukhuluma kubani. Tigcine tinto takho. Oh hallelujah to his name. Tigcine tinto takho, tigcine. But atibe khona le tinto. Atibe khona le tinto. Receiving, focus on the goal of your faith. Usho njalo umlayeto lengawucala kulela viki. Attack, conquer. Nami ngikulowo mkhankaso. Attack, conquer. Ngoba kunetinto ngaphandle lengimele ngitibone letitawunamathela etintweni lenginato la ngekhatsi. Fundza kumaHebheru sahluko 11 kuloku lengikushoko. Hebheru sahluko 11 verse 11 wakhona uthini? Ngekukholwa Sara wemukela emandla ekukhulelwa. Ngekukholwa Sara wendani? Wemukela emandla. Uyabona ukuthi kukholwa liplede lekwemukela. Ngeke uthi ungaba neliplede bese uthi sengesuthi. Kukholwa kusandla sekwemukela. Sara sibona kuye ukuthi uyawemukela emandla etinvo la ngekwemhlaba ungenawo lawo mandla khona. Hallelujah. Kukholwa kusandla sekwemukela. Ngekukholwa Sara wemukele emandla. Yabona kuphelele tinto la uNkulunkulu. Ngekukholwa Sara wemukela emandla ekukhulelwa. Ubokwati ukuthi mangabe wemukele emandla Sara kusho ukuthi bese kede emandla. Inkundla yaNkulunkulu la adlalela khona ula kude khona. Bese kude emandla wavela uNkulunkulu. Ngoba unike emandla koyethileyo. Ngekholwa. Verse 29 bese uthini ke? Ngekukholwa ema-Israyeli ewela lwandle lolubovu. Alwewela ngani? Ngekukholwa. Bewela ini? Lwandle lolubovu. Siyoyichaza ngelinye ilanga. Kepha mawewela lunzanzama kusho njalo. Ngeke kuthiwe ulewele ngekukholwa. Ngeke nje uthi bukanda ngivele nje ngathi ngathi sengingishiya kwelinzanzama. Lo nzanzama aludzingi ukukholwa. Ludzinga liso lakho kubuka kwakho. But mawuthi uyowela lwandle lento longayiboni ukuthi icala ngakuphi igcina ngakuphi. Then kuyabe kwende kukholwa. Kuyabe kusebente kukholwa. Lithi ngekukholwa bewela. Kukholwa kukwakhela litibuko la kungakaze kwewelwa khona. Mangabe ukulendlela yekwemukela siphetho salokholelwa kuko. Mawubona tinto letithi akusedlulwa la. Ungabese ushintsha direction. Ubokwati ukuthi
kusho ukuthi usebheke khona ngoba lokho lokuhlanyelwe uNkulunkulu vele kutaba nalo lwandle lolubovu loluhle ukukhumbuta umdali lest you forget ngoba mawuhamba sengihamba ngikhulekile ugcina ukhohlwa kube ngathi ngilothi uyabona kakhulu manje uthi cha mlwandle lolubovu uthi mayibabe uNkulunkulu nemagibhitha asemva kwami bese uthi uNkulunkulu ngisekhona nawe ngekukholwa bewela lwandle lolubovu receiving the end of your faith ngekukholwa kukholwa kunemphumela kukholwa kunetinto letiphathekako verse 30 ngekukholwa lubonza lwaseJerikho lwabhidlika kukholwa lolu bonza bekulubonza lwekuvikela the city lidolobha lolu bonza beluthi kude sitha lesitongena la lolu bonza belwakhiwe ngendlela yekuthi kude longalubuyisa phasi uNkulunkulu wathi ngiyatithandza ke leti ganga leti la kuthiwa kude khona uNkulunkulu wathi ngila ngidawubonakala khona ke angidzingi kulubamba ngetandla nidzinga nje kulandzela nayi instruction yami nalandzela lenkushoko lubonza litawutibuyela phasi kukhona tigaba empilweni lekumele ubone ukuthi ngila la kube ngumphumela weinstruction yasimakazi kuphela ukukhuthalele kumuva nekwenda lokho uNkulunkulu lakushoko ngoba kulokunye ukutshela ngoba sekunelibonze embi kwakho wachubeka utawuba nemaphelekeqe wachubeka ngemandla akho ngemezamo yakho ngoba sonke isikhathi God always knows what to do thola livi lelivela kuye ngekukholwa lubonza lwabuya phasi verse 33 noma bekungu 33 ngekukholwa balwa banqoba imibuso benda kulunga bazuza tethembiso bavimba imilomo yemabhubesi ngani ngekukholwa balwa niyayibona lenzaba le ngekukholwa balwa banqoba imibuso balwa ngekukholwa hayi ngetikhali tenyama balwa ngekukholwa banqoba balwa ngekukholwa they received what they had faith for banqoba timbi ngekukholwa bavimba imilomo yemabhubesi praise God ngalamabhubesi akawabulalanga ngathi uNkulunkulu bekafuna ukuthi basale asalacoca mangabe kuthiwa yakhuluma athi yebonini sahlala nenyama ebusuku bonke lamhla kwende njani ngekukholwa bavala imilomo yemabhubesi ngekukholwa kunamabhubesi la ngekafe kepha imilomo yawo ukhonela ukuthi ivaleke ngekukholwa kumelele impilo yethu yekukholwa ifike la sithi khona uyathi kuthini I'm not worried akungihluphi kuthi nginani anginani ngidingelwa ngibani akungihluphi libhubesi ngiyathi uthi umlomo utawuvaleka ngekukholwa lithi bacima emandla emlilo baphepha enkembeni bendiwa lokwa nalokwa labasikati bemukeliswa labafile babo bavusiwe uyathi kunetinto letinye lolahlekelwa lithemba ukuthi kusekhona yini lokuyangiphilela la lithi bemukeliswa labafile bavusiwe uNkulunkulu unemandla to bring back to life lebe ukubona ngathi sekufile
So ngiko ke kumele sikhululeke singabi worried ngoba noma kungabuka ngazi ukuthi ulahlekelwe but kukholwa ukuthi I'm going to receive it alive. Ndakwemukela kuphila kwami. Yes, amen. Amen. Luke sahluko 17 verse 19. Wase uthi kuye, sukuma uhambe, ukholwa kwakho kukusinzisile. Kukholwa kwakho kwende njani? Kokusinzisile. Bese ke ngiva ngalenye indlela leligama lelithi lelisho ngJesu esingisini. Uthi your faith has made you well. Your faith has made you. Uyabona kukholwa kuyakwenda. Your faith kukholwa kwakho sekukwende waphila. Kukholwa kwakho kukwende waphila. Kukholwa kwakho kukwende waphila. Receiving the end of your faith. Kukholwa kwakho kunemsebenzi lokwendako. Kukholwa kunemkhicito. Kukholwa kunema-fruits, kune-product, kukholwa. Kukholwa akusiko kuya esonweni, kepha kuya esonweni kuyabenda labanye bajabe mangabe uya esonweni uya esonweni kepha kungakwendi lutho khona. But kukholwa kunemkhicito, kunemsebenzi. Kwenda umuntu bekasigebengu aphile angabi isigebengu. Kwenda umuntu lebekathi machamuka simesabe simbalekele. Kwenda simhlangabete. Kwenda indvodza ibe indvodza ekhaya. Kwenda maka abe ngumaka ekhaya. Kwenda umntwana abe ngumntwana noma ngikuphi la khona athi nje ukuthi mine ngiyintombi yakabo ngiyinsizwa yakabo. Kukholwa, faith makes you well. It makes you whole. Kukholwa. Ngiko kumele ekuhambeni kwemalanga solo ukholwa. Uhle utibuka ukuthi kwendeni kimi kukholwa. Kwendeni kimi kukholwa. Mangabe solo unenkinga lebe unayo usengakakholwa. Kumele uhle uthi nje utinyiketisa because faith inemandla ekukwenda wehluke. Your faith has made you well. Masifunza ke angathi amplified bese sizama kuyibuyisa Siswatini ke ngoba yinzanyana kulo maHebheru sahluko 11 verse 1. Now faith is the assurance, title deed confirmation of things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen. Ngicela sinakeke khona lapho nje. Sewuvele kangakhi things. Nale King James it's faith is substance of things, evidence of things. If faith in things, if faith in a tinvo, ngitawufika ke ekugcineni ngekuzama kuchaza leqiniso lekuthi you will have what you have. You will have the things that you have. Utoba nale tinvo lonato. Yes. You will have the things you have. Tikuphi letinto? Letinto letilakuwe. Leti sengakatsindwa sandla but tilakuwe. Nguleti letitawugcina titsindwe sandla sakho. You will have the things that you have. Tintfo loya kuto
lotawugcina ukuto unato ngiletinto lonato. But letinto emehla sengatiboni, sandla sengatitsinzi. But kona uyathi letinto tikhona manje. Uyathi tikhona letinto. Lokuthi angitiva angitiboni akuphikisi lokuthi letinto setivele tikhona. Ngipoison lomdlile lokubulalako. Kukholwa lokukuwe lokutakuphilisa. Skotela sefanta losiphethe lesendinyosi kucoshe. Kukholwa lokukuwe lokwenda sathane abe akuhluphe. Kukholwa lokukuwe. Mangabe uva ngathi sathane uphumlila akakuhluphi ngalutho. Awuhlole ukuthi kusekhona yini. Ngoba uatheka ufuna ukuphazamisa from the things hoped for. Kuletinto lowethembele kuto lo sengakakuboni ngeliso lenyama. Kumele impilo yethu ekuthandazeni ekuveni live la nkulunkulu kube ngiloko sisita towards the things we hope for. Kusisite kuletinto lesikholelwa kuto ngankulunkulu wethu. LiBhayibheli labanye lithi la kumaHebheru basahwa babulawa ngekukholwa. It's amazing ukuthi sebasahwa njani. Yini lingemi lisaha? Cha. Bathi mabasahwa. Mawufunza verse 16 lapho uthi uNkulunkulu akanamahloni kubitwa ngethi uNkulunkulu wabo. Ngenxa yekukholwa kwabo. Akanamahloni. Ngoba bahamba ngekukholwa bethemba ukuthi letinto lesingatiboni tisetshenzwa uNkulunkulu lesingamboni. uNkulunkulu wathi manihamba kanje nikholwa ukuthi lokhu lengithe kukhona nakholwa ukuthi kukhona noma ningakuboni anginamahloni kubitwa ngethi ngingibabe wena. Anginamahloni. Ngubani lo ngajabulela abantwana uthi uyabatshela mfana wami ntombi yami mangifa ngubekele nayo inshwanyana yakho naye. Yebo baba yebo ma ngubekele. Uphume wena ucoce bangani bakho uthi ake ni kwababe kuthi kungibekele ngabe kunani kwakona kunalutho nje. Ngubani babe lo ngaba nepride ngemntwana wakhe lo metselelako. Ngoba lento lesho ngilo babe kumbe usengakayiboni lo mntwana lokungayiboni kwakhe kumenta aphikise lokusho ngibaba wakhe. Masihamba singakakuboni kungaregister esweni lethu uthi uNkulunkulu yini lena la yendalo yini lento ayibamba babe wethu singiyajabula mntwana nami ngoba noma ungakakubamba inyalo but uyathi ukuthi mina ngisemsebenzini. Mina ngisemsebenzini. Yes. Kukholwa kwenta umuntu abe ngilophelele abe ngilokahle. Kumateyu sahluko 5 verse 6 babusisiwe labalambile bomela kulunga. Kulamba kunesibusiso. Kusibusiso kulamba. Kusibusiso komela tindo taNkulunkulu. Kusibusiso kulambela tindo lototiphatha ngekukholwa. Mangabe abantu lababili bayahamba bedlule ku dustbin noma lapha emgconyeni la kulahlwa khona tibi. Lolo munye unjingile, lolo munye vele sihlupheke sekucala sekugcina. Lolo phuyile utawukuya lapha emgconyeni kumbe vele udla emgconyeni. Utakuya emgconyeni
afike athathe adle. Lolo njingile ngeke athathe lutho emgqonyeni. Why? Ngoba lokhu lanako kumvimbela ukuthi angeke akuthole lokunye noma ngabe akanako. Lokhu lanako kuvimbela ukuthi athole lokhu langenako. Umuntu lolambile nemvuthuluka yasezulwini iyamesuthisa. Futhi mangabe ulamba embamba, ake sikhulume etala emhlabeni. Mawulamba embamba uthi uyangivakashela noma ngiyakuvakashela, unginike isilayi sesingwa. Le ngemvama yesikhathi letiningi mawudla uphakela uyuphakele ngaleso sikali sakho, uyabona kambe angeke ngithi kakhulu ngoba ngiloyo umuntu unesikali sakhe. Sekuthi nje mangaphakeli ngale sakho bese ubona ngathi sikhulu lesakhe. Na mangabe uphakela under normal circumstances into mathi kahle uphakela nje nemaplate lamabili ungawajabulela. But mzukwana ulambile bese ngupha slice sinye uva ukuthi sende umehluko. The crumbs of heaven are sufficient to fill a person who is hungry for God. Ngisho lokuyimvuthuluka as long uchamuka kuNkulunkulu uva kwenetisa umphefumulo wakho. Yesutha kwesutha kukwenda ulahlekelwe tintfo taNkulunkulu. Ngoba lokhu lonako kubese kukubangela ukuthi ungakutholi naloku longenako. Masiye phathini uye wesuthi kumbe uthathwa ngomngane wakho bowungadi kuthi kunephathi sewusuka ungqingqe wangqingqa bobhatate masi tinkukhu ungqingqile. Kani le phathini kunabo starter nabo ending uyawufika nje uyawudla ngemehlo. Ubone bahle bavungula lapha ngemana yes. Bahle bavungula nje bahle basukuma baya lapha wena ewunani sewube bathe kuyana ngoba ungcingce kakhulu. Lokhu lese ukudlile bukuvimbela kunaku lokunye lokusemnanzi lebe ungakudli. Singade suthi into tasezulwini ngoba wesutha ngci bobuffet basezulwini. Makabongwe Jesu, babusisiwe labalambile bomele kulunga. Ngulabo labafunako labatholako. Lisho njalo iBhayibheli lithi funani nitafumana. Longafuni kusho ukuthi ngeke athole. Funani nitawufumana. Ngabakhuthatha-ke labasha evikini leliphelile ngathi umfati uyatholwa but ufunwa utholwa ngilamfunako. Hayi lo hledi thango sibagalele bede ngala. Funa but kumele wathi umfuna kuphi. Ungazi ukuthi mina sengifune ngitsiniwe kanti kumbe umfuna enzaweni engasiyo. Kunemangaliso leminengi leendeke eBhayibhelini sengephetha lo munye wayo. Incwadi yemakhosi esibili sahluko 4 niyayikhumbula leyo ndzaba leyo. Ngeke sisafunza but le ndzaba leyo loma ke lo wasala netikwelede ekubeni kufe indodza yakhe. Umprofeti wathi hamba uyoboleka titsha ema-vessels. Kungendeka akhona ema-vessel bekakhona lakhaya but inkinga yawo bekagcwele bekanetinto
oyela wasezulwini akathelwanga kule vessel lebeyivela igcwele kwaze kwethi ivessel yakamakhelwane yatogcwaliswa yona ya enjoya imiracle ngoba ivessel yalakhaya beyigcwele. Mangabe ungamlambeli uNkulunkulu nelivi lakhe uyawushiywa indoda yasezulwini ungumntwana asezulwini abuye emavessel laqala lizulu lathulula yafika le every empty vessel was filled kude lota kuNkulunkulu alambile omile langeka amgcwalise simakathe yo lonke lidziwo lebelungenalutho lwagcwaliswa yini leyemisa lizulu kuthi kungasathelwa lemiswa yini lemiswa kuthi sekude la kumele kuthelwe khona. Heaven never runs dry until the soul of man feels okay. Umuntu waze wefika la khona ngathi sewati konke kumbe sawunako konke ngula imimangaliso yasezulwini imphelela khona. Kepha solang unesikhala babosiwe labalambile bomele kulunga njengendluzeli langadelele manje emifula kanjalo umphefumulo wami womele wena simakathe all the time oyela wasezulwini uthelwa lapho ngesikhathi kune emptiness because the emptiness i-invite oyela waNkulunkulu kuthi uNkulunkulu angachubeka athele kuleso sikhala. The miracle ceased yancamuka ngesikhathi kuphela ama-vessels emhlabeni kwangathi besingede saba bancamuli bemimangaliso yasezulwini ngekuthi khanza ukuthi sesesuthi sesenele emoyeni wethu kepha ngamunye wethu uNkulunkulu wami akadale umoya wekufuna yena ngifuna wena Nkosi ebusuku nasemini usahamba emgwaqweni be an empty vessel because the emptier you are you invite heaven. Lizulu i-invitation yemangaliso kubade lutho kungadi lutho ngesikhathi kuleyo position uwaNkulunkulu bake bahlabela ingoma ethi ngifuna wena isho njalo is something like that ngiyayikhumbula abazalwane ngeke bese ngizama kuyihlabela ngathi ngiyayadi. Jesu makakhuluma nemadodza labekangaboni lamabili encwadini yaMateyu sahluko 9 ungalibhala ulithathe ulalele sesiyaphuma sengiyagcina sahluko 9 verse 27 na kuya 29 uthi Jesu asendlula lapho timpumbuthe letimbili tamlandzela timemeta tithi ndodzana ya Davide sihawukele ndodzana ya Davide sihawukele kumele umati Jesu ndodzana ya Davide sihawukele beba mathi ngekujula kwakhe bathi ukuthi uyawuchamka endlini ya Davide logcotshwe lizulu logcwele umusa nesihawu base nguye lo ndodzana ya Davide sihawukele wathi kube Jesu angene endlini letimpumbuthe teta kuye wathi kuto niyakholwa yiyo haleluya niyakholwa yini kuthi ngingakwenda lokho la kumba khona lamanye langagcina ngekholwa kepha la uthi niyakholwa yini ukuthi ngingakwenda lokhu lakini
lokuvuleka kwemehlo ngoba la ngekhathi ningimemeta ngoba sekunekuvuleka kwemehlo lakini but nisengakuphathi niyakholwa yini ukuthi ngingakwenda daphendula dathi yebo Nkosi. Verse 29 Jesu wathinza emehlo ado wathi akwendeke kini njengekukholwa kwenu. Nange emagama lengifisa usanyathela uphuma udla akwendeke kuwe njengekukholwa kwakho. Let the things that are inside happen on the outside as you have faith. Akasho ukuthi kuyawukwendeka kuyawugcina kwendekile uthi Jesu the word is now, the word is for now. Akwendeke kuwe, receive the end of your faith now. Akwendeke kuwe njengekukholwa kwakho. Ngineliqiniso ukuthi bewungakholelwa ukuthi utawufika endlini le warm noma le cool, utawubona sikhulumi lesithe lesincane lesisikhulu noma lesincama, but bowukholelwa ukuthi uNkulunkulu somehow utawukhuluma nami. Jesu livi lakhe ekugcineni uthi akwendeke kuwe njengekukholwa kwakho. This is not past tense, it's present tense. Akwendeke kuwe njengekukholwa kwakho. Akwendeke kuwe just as you believe. Njengekukholwa kwakho hayi eceleni kwakho. Akwendeke kuwe njengekukholwa kwakho. Ngicela sisukume. We bless your name, Lord. Kukhona lapho Jesu, as we sing, kukhona lapho Jesu athi khona kunemagama lengifisa siwasho lapho ababuta khona lo munye bekangabona wathi Jesu ufuna ngikwendele. Bekambona lo muntu ukuthi akaboni, but ufuna lo muntu ukuthi afake isignature yakhe. Uthi Jesu, yes ngiyakubona lo ukuthi awuboni unesidingo, but I want you to say it. Ngifuna wena ukhulume, angifuni ukukhulumela. Ufuna ngikwendele. Lo muntu waphendula wathi Nkosi, ngicela kubona. Ungabuye etinzabeni hawu Nkosi labanye bayafa emigwaqweni bayafa etinzabeni. Conza ufuna ngikwendeleni. Ufuna ngikwendeleni wathi Nkosi ngicela kunye. Ngicela kunye. Angifuni kubuyela ekhaya lamhla nginjengaloku ngiphumile. Ngifuna kuhamba ngitibonela. Wathini Jesu makaphendula wathi bona kukholwa kwakho kokuphilisile. Let your faith heal you. Let your faith make you whole. Let your faith make you receive. Let your faith be a bridge where you are not able to cross. Let your faith bring down the walls that were a hindrance on your journey. Kukholwa kunesephethu. Ngifisa utikhulumele wena ngemagama lambalwa utiphendulele ufuna ngikwendeleni. Ufuna ngikwendeleni. Ngicela in 30 seconds wena utikhulumele wena ngewakho umlomo. Say it to Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yes. Bless your name, Lord.
bless your name, Lord. We bless your name, Lord. Babelo ngcwele kulokholwako ayikho injabuliso. Kulokholwako ayikho injabuliso. Disappointment is removed to those who believe. To the one who has faith in you, disappointment is not his or her portion. Kuloyo lokholwako. Njengaloku Jesu washo wathi kukahle ukuthi ahambe ngoba mahamba kutawuta moya lo ingcwele. Wase ngamoya wakhe lo ngcwele uyemise ebandleni. Bapostoli, baprofeti, bavangeli, belusi, bafundzisi. Wabanika moya wakhe lo ngcwele. Kuthi njengalobu naMose mangimthuma eGibhithe abeka nendvuku leyasebenza. I give you my spirit. I will not give you an assignment without authority. Nami nginekholwa ukuthi ngime embi kwakho ngemagunya lengimiswe ngawo ngoJesu. Ukukhuluma kwami ngikhulumela yena. Njengalokho athi kule mbumbutho ebona ukukholwa kwakho kokuphilisile. Nami ngisho njalo kuwe. Bona yemukela ukukholwa kwakho kukwendele lokho lokholelwa kukho. May the things you have within you become things you have in your hands. Babelo ngcwele, be glorified nalamuhla ngelivi lakho lemandla. Mangabe khona sitha bese sakuhlanyela kule mitimba ngithi wena kufa wena kugula lo wahlanyelwa sitha lo mtimba awusiso sivanze ukuthi kuvunwe kugula. Lo mtimba awusivanze ukuthi kuvunwe inkadimulo yaNkulunkulu. Ngakho ke ngithi ngelibito la Jesu Kristu suka kuphila akube nguwe lothatha indzawo kulo mtimba. Mangabe khona sitha bese kubulele sikwebile ngelibito lenkosi yethu Jesu Kristu njengalokhu inkosi livi lakho lithi labanye bemukela bantu bebafile bavusiwe naloko nkosi bese kuvakala ngathi kuyanuka kukhohlakele ngelibito la Jesu siyabonga ukuthi ngekukholwa it comes back to life. Kuze ligama lakho nkosi lithunyiswe wena wedwa ungisomandla khatimulisa libito la Jesu Kristu. Ngiyabonga Nkosi ukuthi uyawusendela ngetulu kwekucela nangekucabanga kwethu kuze luthumo nengadumulo lube kuwe phakade naphakade. Asimnikete lithumo uNkulunkulu wethu. MC. Oh. Yes, he is worthy.